Gatho muno ni undu wa gugicoka ndirehoka no urathie na mbere wega. Samidoh ni acokaniria miario na fans ake aria mageria kumucogotha o riria kumuonagia uria magirire kuruga ngima ya Gicanjama makimucogotha na ndeto cia ex wake Nyamu. Karen hau gabere ni arakorirwo agiconfirm ati Samidoh thutha wa guthie kuria USA gucerera ende na ciana ati ni makorirwo magitigana and they are no longer together. One na kugeragia kuririkania kana kumenyithia Samidoh ati already arakiruga ngima yake Karen nake has shown ati she has moved on and has a new man. Ndetionekana kwaga gukenia Samidoh where he has responded na maruru maingi muno. Karen Nyamu kugerera nenda ciake cia ukinyaniria has somehow showed her fans her new man, proving that she is no longer together na Samidoh. A reason enough yonekana kwaga gukenia Samidoh akiririkanio ndeto icio kuona Karen ni aragikoretwo agicitariria onake nduku nini hituku ni aragikoretwo agiciaria. This is the video Samidoh had posted riria Becky akorirwo akiririkania Samidoh ati already arakiruga ngima ex wake ni introduce mundu wake. Ndeto ĩyo yakinyira Samidoh no ndinonekana kumukenio na hanini kuona Samidoh ni agikorwo akirespond na marakara akira Betty ati ndagiriire gukorwo agitikira kuharithio ni ndeto itari na kiene. Eno ere comment area Samidoh agikorwo agicokeria murumiriri uyu wake uretwo Becky nayo ni ndeto itagutenderithia makiria ngumikinyia hau ndamiareto ria yanginyira. Make sure no turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video citu tucemanie na wa next one.